L-aħħar 24 siegħa kienu impenjattivi ferm għal Malta Red Cross b'mod speċjali fit-tramuntana ta' Malta. Il-bajjiet ta' Intuffiħ għal-Ġnejna u Golden Bay ilhom il-ħamis itajru l-bandiera l-ħamra li tfisser periklu. Il-kurrent il-ħamis wara nofsinhar kompla jżid u għajn Tuffiħa u Golden Bay inalqu għall-lawm. Ma TVM News il-lifeguard Marko Kristic stqar li sama dawn il-bajjiet inalqu f'Golden Bay saru diversi salvataġġi l-aktar ta' tfal. 31 time lifeguards went inside the water to assist the people to come back. L-istess ġara l-ġimgħa filgħodu. Since we start working from 9:30 in the morning, we already had 4 assistants. Mal-ġnub tal-bajjat qiegħdu b'nadar soforu ħomor ma' TVM News id-direttur tal-operat tal-Malta Red Cross Robert Brinkaw spjega li dawn jindikaw iż-żona li lifeguard u responsabbli minnha. Minn hawnhekk nixtieq nafżal il-pubbliku biex kemm jista' jkun joqgħod fej dak li ġewwa daw il-bnadar biex il-lifeguard ikun jista' jaraħ. Ħafna minn nies ma jifhmuhiex is-sitwazzjoni meta jaraw il-baħar għalihom ma jkunx daqshekk qawwi, però aħna nafu li l-kurrenti ikunu qawwijin ħafna, iktar u iktar viċin tal-bajja. Il-Malta Red Cross kuljum topera b'madwar 60 persuna bejn lifeguards u anka staff tagħha mbagħad anka 3 jet skis u dajsa. Bonġo. Is-Sur Brinkaw spjega li lil mill-bajjiet ix-xogħol tal-Malta Red Cross bejn Sema u Ilma jinkludi li ġu ċċekkjati bajjiet li mhumiex massa u li jitqies li ż-żoni tal-hawn jinżammu siguri. Where are you off to? Id-dajsa hija tista' ġġor pazjenti, ġifieri hija ambulanza minn nifisha. Inti għandek jet ski u għandek persuna qed minn barra, inti l-lifeguard ħatejnu mill-ewwel u anka lill-persuna li qed issibluha f'diffikultà. Dan ix-xenarju seħħ waqt din l-intervista. Kruċjali għal Malta Red Cross hi wkoll control room f'Pembroke minn fejn tikkoordina aħjar ma' riżorsi tal-pajjiż. Copy message Charlie 1, lifeguard assistance tower 2, over. Mill-bidu tas-sajf il-Malta Red Cross intalbet tassisti l-aktar fl-Adira, fil-waqt li l-aktar salvataġġi fil-baħar wettqithom f'Għajn Tuffiħa u f'Golden Bay. L-aktar għajnuna mitluba lil Malta Red Cross kienet titratta qatuħ żgħir.